Урматтуу депутаттар, ошол Чогулдагы кемчиликтерин эске алып, 6 айлык мерзим аткарган иши канааттандырылат деген депутаттар добуш койгон, добуш берип коюңуздар. Макул. Макул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 болуp kaldı. Mınakayga jurt hazır. To'qtovsharning merine 6 ayning ichida qanday ish atkardinglar? Al endi hozir qanoatlantiriliq emas deganlarning arasida men da kirem. 6 ayning ichida so'zlarlar qila oladi. Shuning bardigi hozir doğuşqa qo'yiladi. 6 aylık отчетuna karşı diyen deputatlar doğuş veringler. Eko. Men qarshi el jurt.